دما خوش به بینرینی هجای رو دهی گلان 2022 روشان روشا سیشمی بوی رو گشتن سرگه او هری بالکش ین لسرانسری جهانی رو دانه محول بدن دنا و 20 دقیقه نوشین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره که دما خوش به بینرینی هجا جهان به آوای که گشتی بردلا شرید لأوکراین ده هزن روسی به چکن گران ایریش باجر اودیسا یه لباشور ولاد کرد ده دما ایریش ده سروک کنسیا اوروپای چارلز میشل جی لباجر بو و میشل خواه بردان آواز جرزمینه که ده روسیه راگهاند که وان حولدان ارتش اوکراینیا و گراندنا گراوا مار دیگ برنه وزارت پاراستن یا امریکای پنتاگونی جدی بیجه وان پروردیا چکن گران یاش بو لشکرین اوکراینیه بداوی کریه. جبیستو چاره سباتی و روشال اوکراینا وهایه. شر توب باران و ایرانی. ارتشا روسیا جاره کدن ایریشی باشوره ولاد کر. ده آرمانجا ایریشان ده باجار اودیسا هبو. باجار بچکن گران هاته هدف گرتن. لگوری نوچیا اورونیوز ده دماکو سروک کنسیا اوروپای چارل میشل و سروک وزیر اوکراینای دینیس شمیکال ده جویان ده ارتشا روسیا بچکن گران ایریشی باجار کر. رایدار یکتیا اوروپای دیار کر که پشتی دنگ سیرانان میشل جبو پاراستن کتیه جرزمینه که رایدار دیار کر که دوی سردانه ده میشل بالکشاندیه سرباندورا شر لسر زنجیرا پیدا کرنان آجیهانی. به تایبتی گنمن کل بندر اودیسا لبندین کو ورن هنارده کرن. لحطانها جبر ایریشن روسیا و آستنگین لدریارش اویک بکنهاتیه. اوکراینا کجبو گلک ولاتان جباکور آفریقا و روجلات ناوین حتی باشور روجلات آسیای جافگانیا سرکه یا دخلی نمازه گنمه. وزارت پاراستن یا روسیای جیج آلیه خواه لسر روشا داوی آگاهی دا. بردف که وزارت ایگور کناشینکوف دیار کرد که هزن وان ایریشا ارتشا اوکراینا یاش با کنترل کرنا گراوا مار تک برنه. ایگور کناشینکوف ادعا کرد که هفته گلانه به فرمان سرکومار اوکراینا ولودیمیر زلنسکی فرمان کنترل کرنا گراوه هاتیه داین. او یک جیب شورمندیا دولتین یک بوین امریکای و بریتانیای پیک هاتیه. کناشینکوف گفت بهتری پنجی لشکرین اوکرایناین خواستن گراوا مار کنترل بکن هاتنه کشتن. لگراوه ترمه 24 لشکرین اوکراینال عردینه. وزارت دیار کرد که حتانها 162 بالافر 124 هلیکوپتر 2778 ماشینین تایبت ین لشکرین اوکراینای هاتنه تک برن. Збройна агресія проти України. سر ارکانیا اوکراینای جیج آلیه خواه بیلانچویا شر اشکره کر. لگوری وی 26,000 لشکرین روسیا هاتنه کشتن. 199 بالافر 158 هلیکوپتر و 1107 تانکن روسیای هاتنه تک برن. وزارت پاراستن یا دولتین یک بوین امریکای پنتاگون جی لسر روشال اوکراینای آگاهی داویدا. بردف که پنتاگون جون کربی به داخویان یک چاپ من یه راگهاند که روسیا لحرما دونباسه لگوری دخوازه نکاره پیش و بچه. کربی آنی زمان که وان پرورده یا لشکرین اوکراینا ینجبو چکن گران و درونان یا 20 لشکران بداوی کریه. بله سرکوماری اوکراینیا ولودیمیر زلنسکی جی گوت حتی مها هزران اوی اندامتیا یکیتیا اوروپایی بدز بخن دوین آوری ده سروک دولت یکبن آمریکای جو بایدن جی قانونا دین او کریکرین امضا کر به قانون را ادعا کر که و پشتوانی جبو اوکراینی هینا بلستر بکوره. اوکراینا گاو به گاو خوانیزی یکیتیا اوروپای دکه.
سرکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی گوت از دوی باوری دمگو ستاتویا اوکراینا وکی ولاتکی براندام یکیتیا اوروپای دمها حزیران ده و بی قبول کرن. ولودیمیر زلنسکی دوه ایواره ده داخویانی خود افتشت آنین زمان. По створенню трастового фонду для відбудови. ایرو ما گاوک دن دریا خویا بربی یکیتیا اوروپای ده آوید. گاوک گرینگ و نفرمی. ما بشا دویمین آپرسنامه جیشاندیه. او پرسنامه کو دوی هر ولاتکی سرلیدانا اندامتیا یکیتیا اوروپای دکه برسوی بدهیه. بگلم پری بمهان دریج دکه. لی دناوا هفتهان ده گهشتنی. زلنسکی دیار کرد که وان به سروک کنسه اوروپای چارل میشل و سروکا کمیسیون اوروپای اورسولا واندرلین را لسر مجارا انتگراسیون اوکراینا یا به اوروپای را آخوین. اوکراینا دخوازا چکن گران جوالاتن روژاوا دکه. سروک دولتن یکبوین امریکای جو بایدن قانونا دین و کره امضا کرد. لگوری و قانونه آلیکاریا چک و آلاوین لشکریج اوکراینا و ولاتن اوروپای روش هلات را حسانده به. قانون جو آلیه کومار پارز و دموکراتان و به پرانیا دنگان هات اره کرن. And allied nations defeated the scourge of fascism in Europe. اف قانون دست بایدن یه پشتوانیا چکان با کیه خورده. بایدن حتی سال 2023 و بکاره با آوه کی راست دریارا پشتوانیا دمجارا اوکراینای دبده. جو بایدن پشتوانیا خویا بو اوکراینا به وان گوتنان جاره کدن دوباره کرد. از قانونکی امضا دکم که آمورک گرینگ جبو پشتوانیا راست جو حکمت و گل اوکراینی را پیدا دکه. به ویره تکوشینا وان جبو پاراسنا آخاخوا و دموکراسی لهمبری شری هوانه پوتین و پیکوره. بایدن بریا امضا کرنا قانون لآواهی آفیسا اووال جروجنامه وان را آخوی و افتشت آنین زمان. بردیلا شر نکیمه. لی بردیلا دوجه بردانا لهمبر ایریشکاریه هین زیده تره. کنگره دولتین یکبوین امریکای 1941 دیدما شری جیهانه دویمین ده قانونه که مینایانها اره کربو. دوی دمی ده دولتین یکبوین امریکای بلزو بز پشتگریا مادی یا شر داولاتین هوالبند این وکی بریتانیا، فرانسا و یکیتیا سوویتی گل سر بنگها قانونه لدجی آلمانیای نازی شردگرن. لآلیه کیدن کنسیا اولکاریه یانتوین یکبوی و لسر داخوازا فرانسا و مکسیکا جبونی قاشکرنا روشال اوکراینا دوزده گلانه بجوه. جروجا دسپیک یا ایریشی حتانها اف جوینا شازدانه. جواکا ناو نتوی بریا جوینان هریکم حول ده جاره کدن زختن سر روسیای زیده در بکن. بله امریکای تونا کو آلیکاریا مادی پیشکشی چتین داعش دیگه جزا کر اشکره بکو تونا بحثاوی تکرن لسوری ترکیه و اندونزیه به کاری فینانسه کرنه رادبو. مجار جعالی آژانس سانوچان یا رویترز و خاطر بلاف کرن. لگوری آژانسی دولتین یکبوین آمریکای تونا ج 5 کسان پیکتی به سدماکو آلیکاریا مادی ده کومنتوندراو لسوری جزا لوان بریه. رویترز دنوچه خود جهدایه و داخلانی وزارت کاری در و یا آمریکایی. دمجاره در بازبونا کومنتوندراو جبو سوری او دورین دبن کنترولا داعش ده اف کس به رولک دیار رابونه. هر واجهته داعشی ین لکامپین سوری به رویا ریا وان کسان پره بدست خستنه. وزارتی اشکره کرکو او تون لترکیه و اندونزیه پریان کم دکن او هاگوت. بشک جوان پریان جبو در بازکرنا زاروکان به قچاقی او رادستکرنا وان بو چتگین داعشی پیانی هاتنه بکار آنین. لگوری بریاره فینانسورین کو جزا لوان هاتیه برینفن. داوی دولی سوستانی، رودی حریادی، علی کردانی، محمد ادگوانی و دانی رمضانی. بله بینرین هجا لکولان سریلانکای جاره کدن دومانین شواتی بلند به لنیزی آواهیا سرک وزیر مهیندا
Rajapaksa ya di Kolomboyê agir bi basan hate xistin bi deham basên alîgirên Rajapaksayên ji bo Siharê berê xwe dabana paytextê hatin şewitandin di xwepêşandanên bixwên yên pêk hatin de heft xwepêşandêr hatin kuştin û bêtirî 200 jî birîndar bûn piştî vê Serokwezîrê welat jî ji erka xwe îstifa kir. Li Srîlankayê aloziya siyasî û aborî dijberên hikûmetê daxistin qadan. Xwepêşandanên ku ji destpêka Nîsanê ve li welat pêk tê, duh veguherên pevçûnên dijwar e. Alîgirên hikûmetê û dijberên wê cara yekem rasterast hatin pêşberî hev û pevçûnan destpê kir. Ev yek jî piştî Serokwezîr Mahinda Rajapaksa yê birayê serokê welat ji erka xwe îstîfa kir pêk hat. Çavkaniyên polîs ji Reuters re gotin herî kêm xaniyên du şaredaran jî hatin şewitandin. Herçendî Rajapaksa ji bo kêmkirina aloziyê îstîfa kir jî lê welat atmosfêreke zêde ya metirsîdar heye. Xwepêşandêr dixwazin serokekê welat jî ji erka xwe îstîfa bike. Piştî êrîşa li Kolombo êdî Serokwezîr neçarma ji erka xwe îstîfa bike. Dema ku alîgirên hikûmetê êrîşî kampeke li Kolombo kirin, pevçûnên dijwar rûdan. Polîs ji bo belavkirina alîgirên hikûmetê yên êrîşî kampeke xwepêşandêran kirî belav bike. Ava şid û gaza ron dikirê ji bikar anî. Di êrîşan de heft xwepêşandêr hatin kuştin û bêtirî di sid jî birîndar bûn. Ji ber aloziya heyî li seranserî welat rewşa awarta hat ragihandin. Serokê Srîlankayê Gotabaya Rajapaksa beriya hefteyekê ragihand ku ew ê birayê xwe yê bi gota tê binav kirin û Serokwezîrê welat bû ji erk bigire. Welatê giravê yê 22 milyon nüfusa xwe heyî bi aloziya qutbûnên elektrîkê yên demdirêj, kêmbûna pêdiviyên bingehîn yên jiyanî re rûbirû dimînin. Li Srîlankayê ku bûye şahidê krîzeka aborî ya nedîtî, hikûmetê ji fona pereyan a navneteweyî Banka Cîhanê, Banka Pêşketinê ya Asyayê Hindistan û Çînê alîkariyê xwest. Belê Ekwadorê bi şerê lêgirtîgehên careke din di rojevê de ye ji 21 Sibata 2021 heta niha di 5 bûyerên rodayî de 305 kes hatine kuştin. Herî dawî careke din navbera çeteyên lêgirtîgehê de şer derket 43 kes hatin kuştin û bêtirî 100 girtî jî reviyane. Büroya Serdozgeriyê li ser Twitterê daxuyaniyek de got herî kêm 43 kes sê girtî mirîne. Wezîrê Kariyê Hundirîn Patricio Carlio ji bo civîneke çapemeniyê re diyar kir 41 kes mirine. Şerê li girtîgeha Balvista ya li eyaleta Sant Dimangoyê du li ser qewmî bû. Ev girtîgeh 8 kilometreyê li rojavayê paytext Kuweytayê. Wezaretê diyar kir ku endamên du çeteyên dijber hev sibaha nehê gulanê şerê hevkirine. Polîsan ragihandin ku di dema şer de zêdeyê 100 girtî reviyane. Şerê herî dawî destpêka meha Nîsanê qewmî bû û 20 girtî mirî bûn. Hinek ji wan bi rengeke hovane hatibûn parçekirin û qetilkirin. Para que los proveedores a tiempo nos puedan entregar los medios que estamos adquiriendo, se ha decidido hacer una emergencia. Belê bînerên hêjan bi Filîpînê dewam bikin. Li Filîpînan hilbijartina serokatiya welat pêk hat di hilbijartinê de kurê dîktatorê berê Ferdinand Morason yê 21 sal welat birî ve birî ku bi heman navê Ferdinand Morakone bi serket. Li Filîpînan 67 milyon û nîv ji bo hilbijartina serokatiya nû çon sersindokan.
پشتی بداوی بونا پروسیا دنگدانی کو لگوری دمجمیرا هرمی سعاد ششان دست بیکر انجامین هاتن اشکره کرن. ده هلبجارتنی ده 8 نامزد جبو سروکاتی ولات ده پیش بازی ده بون. فردیناند یه بناسناوی بانک ده ناس کرن کره دیکتاتوری بری فردیناند مارکوس یه 21 سال ولات بری و بری ده هلبجارتنی ده بریجا جسادی 58.92 دنگام بده سخست. آلیکاری سروکمار لینی روبرت درو که ده هلبجارتنی ده کوره که هری نیزی مارکوس بو جسادی 28.11 دنگان لدستخست بو. ستیرکا بری یا باسکه منی پاسکوی جی جسادی 6.57 شهرداری مانلیای ایسکو مارینو جی جسادی 3.61 و شفی پولیسانی بری نتوی سناتور فانلیپو لوکسان جی جسادی 1.7 دنگان ورگرد. تاوی سروکی ولاد گل جبو 24 اندامین سناتوی هلبجارتنا 12 اندامین جواتانونران و هر وها بیتری 18,000 و برین دنوا اوفیسین دولت و حرمی ده دنگ خواه بکار آنین. لباجر مانلیا به هزاران کس داکتن کولانان و انجامین هلبجارتنی جی شرمزار کرن. چالاگران ادعا کرن که ده هلبجارتنی ده سختکاری پیک هاتیه. Pero dito sa Pilipinas, mahal na mahal. بلبینرین هیجا گوهرتنا آب هوا باندوره لسر سرانسری جهانی دیکه هوای گرم باران دجوار لهی و باخوس ریخستنا مترولوژی یا جهانی یا نتوین یک بوی پیش بینی دیکه که ده گرماهی هوای ده حتی 2026 رکوری نو و پیک ورن سال 2016 جی یک سالین هرین گرم ین لجهانی بو. پسپورین ریخستنا مترولوژی یا جهانی دست نشان کرن که حتی سال 2026 و دیگر ماهی هوای ده رکوره که نو وره شکاندن. مترولوژان راگهاندن که وان احتمالا وی یکی جسدی نوتو سسی حساب کریا. هر وها ها دیار کرن کد 5 سالین پیش ده گرماهی گلوبال جسدی 5 ممکنه که جی 1.5 پلی در باس ببه. سال 2016 سال هری گرم آجیهانی بو جدما که گرماهی دست بکر. هاوینا 2021 ده همان دمیده وکی دم سال هری گرم آتومارکری هات تومارکرن. We are also dealing with climate change. سکرتری گشتی یری خستنا مترولوژی یا جیهانه پیتری تالاس بالکشاند که هدف سینوردار کرنا گرماهی گلوبال دا آستا 1.5 پلی ده پیمان آبهوا یا پاریسی یا سال 2015 هاتیه قبول کرن و گوته. اف نرخ بالتصادفی نهاتیه هلبشارتن 1.5 پلی خالق نیشان ده که انجام آف هوایی ویجبو مروان و تواهیا گرستیر که هین بهتر زراردار بدهی. پیتری تالاس جاره کدن هشیاری دا که وی دریا گرمتر و با آسیت ببن قشا بحلن آستا دریای بلند ببه و جبرکو گازین سرای دناوا خوزای ده بلاو دبن و شرط و مرجین هوایین آوارده چی ببن. تالاس بالکشاند که گرمبونا هوایی لارکتیکای هیناشی پر زیده یا افتشتانی زمان. تشتا که لارکتیک دقاوما باندوری المحمویا دیگه. لیکولینر حساب دکن که دنافبرا 2022 و 2026 ده گرماهی هوای یا سالانه و الگوری سردما بری پیش سازی دنافبرا 1805 و 1900 ده جی 1.1 حتی 1.7 پلی زیده ببه. ده سال 2026 ده لساحل باکور اوروپا، آلاسکا و باکور سیبیریای بارینا زیده و الامازون شرط و مرجین هوایی ین حشکتر تی پیش بینی کرن. تی پیش بینی کرن
ku di zivistanê de li herêmên tropîkal baran zêde bibe û li herêmên jêr tropîkal kêm bibe. بلبینەرین هێژەم لە وردەگەیشتن داوای بکتنە خۆیان جوانی و دەبێژین حتا سبە جارێکە دنوەرین پێشیا و ببینن دناوە خێر و خۆشیێدە هەر شەد و بەختەوار بن.